tuona mengi. Naona tu ya kwanza ange na nyoroka tuona bi Afya Plus. Nacho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Igicunci kia 190 na kiithandatu gia katiba ya Kenya 2010 kiugaga atiri mbunge ya kaunti igeka gikaro kiayo ome amona gia kamite mwanya kiri mwingi na gwitikiria ugebo mwingi kiri karo bibi amona meango ingi ya mbunge na kamite chiayo kumane na rendekithira kumweberia gavana wa kaunti ya Meru High Excellency Kawira Mwangaza rere ikiro methene ya mbunge ya Meru kuri Jumatano ya tariki 17 cha mweri Juni kiri gikaro kimwe na ndi mbunge ya Meru ni kuria mwingi na agwati mbaru bonthe kiri wandi chonde 45 cha Meru bayejane mauge jao jara bombikia kuthura bari na jokire ruhari ruru mendekithe jonde za kuandika ijabatera kwejano kiri clerk wa mbunge ya Meru ukurukira PO Box 360200 kanaja tumwekire email ni publicparticipation@gmail.com mbere kana thaa 10:30 chiogoro bwa Jumatatu tariki 22 cha mweri Jojo. Bueno, tuweta na bera kurumira nteto cia baru themwe. Tucokera obisi njeru ya ombudsman ni Ruri County ne ya Meru Rwari. Kiari mukaririte wayo Florence Kajuju na bangi barabo kario ne bameneretie kare kwithukura na kuratho kwandiki bante toka itaka maandamano bakiwa mantu ya ni kiutate na watho. Florence Kayuyuri mukaririte obisi ya uteterio tari antu barabati oshomba ya ombudsman na tongorete Ruri na wambiri obisi ya county ne ya Meru bwambere buru na moro tsote ya antu barabati ira bainyeletwa na bati oshomba buru mature na muno yanjira ya kuthia tera uma ki mawadho. This report officially launched. Thank you very much. Twasukumite sana tutigera ofisi ya Meru ekurugorwa kigintu kirande ndaugite ndikona kanya kaga kuritira ngogende chairperson ngatigere nyani machiara ya commission ya kuyadene Meru County kwa wankwendo bwira ruari antu betu yara ndabwirire ya kuingika na kirauni kire yarwa ke mutwe kwa uende tukumba kurura ofisi ya ombudsman Rware na it's the 7th branch office mwaka yoyo mweri wa muwanja na branch ya 7 kato dharimi ka ofisi dharimi na abu antu betu wa Meru ituburomba rero kethia we na malalamishi ukethirwa we kuthukirwe muritingwa thirikari tafadhali yo ofisi ne umbe otethwa ukethia kwe pension no retire pension yekwitira uma iyo kibatwe tukethia twibutethia na twikuthiatira ugeta kuria mbecha urita ugongane kenda utethwi thirikari na yara yonde bukona yana thina ndene county yo ni twabutethia Nkuluki Kayuna uritie barabate komnya itumi kia utumira obisi ombudsman matura ne kuja kanya kao ka utumira obisi ya maturane muno county ne Meru ne kenda kunye wingi ba mamba kotine yara yationa kiota buru na magamba ya yara ikakwa ke kotini inye yatina aje wikwa kotini no ntubatu turi commission to file alternative dispute resolution kana mjire kwaraniria kenda butigete kotini ukethwa no buting ngugege the county government kana ni thirikari nene utina aje wicheroro kotini iyo ofisi ne tukomba weta mwandiko ku na wowe tukarende twaranirie tuone bora wo akiekwe komba kupatikana bungi Kayuna uritie mwingi kunyinya mamba kotini okaita Nkuluki kuyukashekanya kako utumira obisi ya yeyo ombudsman kirithina ya ine kenda bathethuka ruwa na uma antu betu wa Meru bomba kuyake batu no tututere yake mbecha batu twandiki thirikari kwa uriroke yake batu tukethira tuketegera thina ira we nacio ti lazima ucheroro kotini baba inge batethera be na mbecha
research chaweta kotini chaweka mawakili wa ya ofisine twagutethia kayuyu akeria mukaririti wa ofisi ino na niteburu kumenira kwithuka kwa andiki bantu twi maabisa bukaria kiutata na watho baiki barwene akeanangirikana na mpithuko ya ruwa ya mwandiki umwe wa Nteto Nteresha Nakuru uria ututuro bwawe mwankathai kumania mpithuko iu mande kurari na protest kana demonstration ituonete journalist baba ingi sana baumiete bakaumizwa ithirikari na itukone nya journalist ura Nakuru ura arathirwe na bila byandigarerie na recreate inya uniform ya kuonania we ni andiki bwega press ende tukorie ni tonto askari bakuratha mwari yora na bakiona ni journalist na guchi identify kwa hiyo batuka tu kwa advice government no ndingo yetu ya kwira thirikari antubari ba ku demonstrate no to ni akio ba ni kanya ba demonstrate ngwetikia bokare ko ba skuma batethira nya bena bakirwa na babu kana balike umira na journalist na baba na aki ya cover events kwa hiyo ndi tukua itu itanairia ngwe na Media Council of Kenya twina MOU arabu kona bukithukirwe thirikari iyo ni ki ofisi ya Ombudsman no ndo twina inya kisheria ya ubuthetera na tukethia twibuthetera. Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi. Mwandiki munene wa kiama kianopewa na musiasa kuma Ntere Chiembe Franklin Karotine ritenga vano Wamiru Kawira Mwangaza thina na wamba bwandethia bumaniti nawe no twatithirite aika ukaria no kakiria kariba kiero ndethia Karote uwite utime taratharanga vaneka kenda kuriria wamba na kinya kulikithia ukaria watanirite na ndu nyingi cio ukaria Mumeru wonde arari na batere kuibirwa mtu wa Igembe na mtu ora wende umete kiri zone era ekwijirwa ng'ombe kiao. Last week, the whole of last week, antu betu bethiritwe nonto ng'ombe ichaitire cionthe bakethirwa muchi bakaurwa along Muthara Kamukunji Thirwa eriu cionthe antu batithirite bakimama muchi antu betu uthaka bwika wa butukombwa tukwelenka Madam Governor Kawira Mwangaza tiri mwete yeleti ya thatu tuwe mwira atiri Rangers baratwa ba conservancy iri mwankene yetu na Isiolo na ibari na ngari munyana abatire kuo kiraito ya abatia kuo Madam Governor ikwe yaba withdraw ana barabetu iba train na bakaya bunduki kenda bakaragia antu betu ana barabetu batere kwa NPR reinforcement endira atarireya lakini Madam Governor ana bawo baretere batura kuroma street ne kuno na bangi nara ng'ombe cia kwire Madam Governor ndendro kwira atire utumba kwa no karie kana kamumeru na batu endera antu betu barona thina either boro inyamba either bathithiritwo nyama Madam Governor utikinya ntu kwe Roma as the governor na mutongere wa Meru ukondremu mantu yara yokarika Madam Governor tutakuona wetito karanthi na Governor wa Isiolo kana Marsabit kana Turkana kana Samburu omwera na itio kinene no kuromba thina ikwendelea cia wamba ba ng'ombe na atatoba kwithiria we Governor namba yana we Governor ukaririte tikiriku ukia kwithwa antu baku bare ona thina no tiumba kurungama nabo utiumba kurita a single statement ya kuwa pole utiumba kurita thiringi eku yuma kiondroene yeta kire family ira ito ati kubanga mathiko. What kind of a governor are you Madam Kawira Mwangaza mantu yaku yaro kuthithe ndene nthika nkwire iandike uro thingwene mene tekene and we cannot continue like that. Utiumba kutha we ukiwa twana to Meru ukaria twana to tumete embe ngi to Meru antu baraba umete agera ngondu ngi ba Meru antu baraba umete na Kandrebene ngi ne ana ba Meru. You must style up, you must change na no mwanka wenda ana ba Meru bondoro bana akariba mweba Southiment inde bachumiritie kuthetera aurora ari munene wa watho Justin Muturi akariba liberete rais atosho kenjurewe ya maminista arikane Muturi nonto nethirite akirita ngwenja
Baba ni bamwe batongeria na kariba Amerika gicigo gya South na Central Imenti aria bakeria nande kibanda tauni ya Nkubu boritia mutongeri wa mongo Dr. William Ruto gucokia IG Justin Muturi kanyene kawe kanguge nyuma yawe gutewa kagitene kara mutongeri ojwa mugongo arabu terema waziri bonde akariba bakiuga maite ja muritingo gyomwe akali na tongeria baba kiuga maite ja muritingo gyomo wa thirikari jate batigo tuma bange barabate na maite baerwa ndenjo Muturi atwire ari speaker miaka ewe 10 athomete katiba ndene na ome athomete standing orders, sitting orders, sleeping orders, dozing orders chionde utinya mwate thomerete kwau ankwenda kuga it is very unfortunate Rais wetu no athurwa thithiria mantu jamwe ate na uthu kana ate kuthura muntu akiuga thirikari o clean ende akathithia mbula ndene ne nkurukia ure rengi thurwa kari mantu jao thithite ja kumbutho kana kwenga Muturi utera icio ngendo no thithitio u no ntukibakirira enga macies na tigire Attorney General Rais Daniel Toroitich Arap Moi rire agarura kwa 82 na tigire Attorney General ore obisine mwangara kinyiriria kura iraringwa akaritie sheria lakini riria turauga thirikari thambue kana yegerwa bara bategwita ngugi bwega president yaregeranirie na muntu uri oramutethagia ngugi muno jawe Justin Muturi advisor wa munene wabwegio watho kingi badiuga IG Muturi atwira ri speaker wa mbunge nene kwa miaka 10 bakiuga ri na katharika nyene kauka watho na ni mutongero rabatigitwa gwati na maite ja ungumania kana gutumira obisi ya mwingi buthuku twategera muntu wetu ja Justin Muturi tukona guteno agwetwa na Casper either ya mantu ja kuya kana ku nyanginto bya mwingi angu kuromba Mr. President ito buruburu na kwenda gwaku kabisa tucokerie Mr. Muturi muthiene ne boretia mutongeri wa mugongo wa Kenya gutatira ruterwa Kirimara ata mwana wao Muturi na bakioria DP Rigathi Gachagua kwithira kirungamana gutetera Muturi achokwe ngugine antu ba Mount Kenya batio mama nonto bwaku nonto leo gwitoka yukia mundabandi ukamunengera gite kinene kiri uria bwarwirire no thirikari tawe bwana Gachagua nonto ngugitio mbagwito imundabandi wenga uraugire arungamire minister bonthe note atiumba nonto atethire menya mantu jayo thija masibitari atethire menya mantu ja agriculture atethire menya mantu a sheria atethire menya mantu ja foreign ura nthiguru ciao migukara atiumba Justin Muturi agekirwa meya ke Kateos barabara oba Mount Kenya barabara arwaga na Gachagua ibo baragwatanite bagwata ndwa eje nonto Justin Muturi na raiga nagwa na Gachagua bamberia kurwanwe ndienda kubwira kugwatana bau abakagwatwa ne aibo nonto ibo kwana na president wetu batiotigana na deputy president wetu Gachagua na ndienda kwira Gachagua nonto Muturi akuite iguru riaku nonto ariragwo iguru riaku nonto bakwendana nwe ogwa Gachagua ugatigana nwe ke kirokumbageni minimum Justin Muturi nethere ari kegwe na ari gotine riaku kuma tauni ya Nkubu gicigo mbunge kia South Imenti nke report rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare Pomo bakari Bembe Central ne bomirete kuyeka mubunge wa Dan Kelen tukuinka inyuma ya karibadhiro yene kwandamana nontubo guthuka kwa barabara bakiwa mutetheria wa Basinda Koba Ikirengo no wunjirite maandamano yau na ni siasa cia kuthukiria Dan Kelen dietwa enacio kuiba kwina irobi bingi sana kila kaaji kuuma sehemu mbalimbali ndene ya Igembe Central kiri muritire yongwe ura CDF we kuritangwe itwibe tu na itwonete
mbeca iria itiguritirwo ngura ibati kurita. Ni Mark Gitonga ura wari mutetheria wa mubunge wa Ukambere Egembe Central Kubaikiringo akiaririo ritingo ibwa utongeria burabu ikuo kaitaka untu bamwe bakariba gicioke basumirite kumorotela na kuwa niwe kaumoka maandamano ya bwithitwe ni akariba thiruruji na kiumiki bakiandamanira barabara ya thiruruji na kulalamika itithondeki boya bakiwa Mark ni wa utumira akariba kuandamana nikenda bameneria mubunge kile. Mark ni aratongereria antu ba thiruruji kuandamana no ntu barabara. Lakini Mark na kumenya barari thirikari ni miaka 10 ati buri kwithira kiarira chemanto barabara ya thiru aburi kwithira kiwa barabara ya thiru itwegire lami ibare na kanya ka miaka 10 kawikira barabara ulami na inkwenda kwira antu ba thiru mweshimua kile na bendete no ntu ba mwere kura bangi ba imwande ne Egembe Central antu ba thiru bakia kwithira kuri kiori bena kyo kikoni barabara ofisi ya mweshimua kile ni open na kinya mweshimua wengo na bwiri kuonwa akelezwa thinerio Mark ngwibwa te antu ba thiru wondi ara ngosete ki maandamano ne antu ba Egembe no thiare nabo waruthanua mwecimu wetu na muntu kuyotocea aekwira barabara itibwithitwe ni tukumenya umo itibwithitwe ngwi lakini contractor site-ini aigwe tarike ngwi aiwogwo mwaramu kithira na ingwi na kariwa mbeca atiri wa mbia cionthe tabwithwa indi muntu tie yo kwira wandamane na ndi nyoka muntu okurima mundari omea no tamuriambia omea kuandamanira mwecimu abiu mwandimu wetu ndanikele tumwendete we Magi urigite negeze nduru miaka 10 ndako sumbura kile kamuteke to gato andre katani miaka ile uraka twineniria nika ngwenda kora bana Magi miaka 10 are RPA otengo yake tona Egembe East thaina tulie aone mheshimiwa ndani kile oraitse kurerana baba inge ende yana kanyacia kanyaku gathirire ito kwa na settlement yoko bwethie sa kweranto bandamane to baise bonde baare abo batanto ba Egembe East wandi teke ba Egembe Central tiba kengo tibago ni antu bage othuranite mutane na wau ni araba kumuromba kwa mubunge uyu kanya bati kumwatika nikendomba kubatungatira barabara kuma gyote na mwanga famu poreta miaka 10 otamekera lami okulokera mheshimiwa ndani kele ake hukuma within mwaka kele omekera ruaroke akolele kengo totare andisi miaka 10 ekerengo kele hukuma ake na bwetherie na rekane na ruitho na sub county mheshimiwa ndani kele na turetere sub county njare wetu akengo sub county ira kirengo are miliona baina Mark IPA Egembe East ward na mbere bwana Mark ndene Egembe East ward ote ntu burantu be Egembe East bamba ikumeria no ntu bara na PA wa MP miaka 10 ko naye mweshimua ndani kile nafasi imiaka ile yake kile atitengwe anaiba kwa ambazare irasibi wako sukuru kambe sia asgare ni wakwa sia machibo ni wakwa barabara ni kobwethwa miaka 10 bombere sabu county bwaetie boyele barabara yote ni bari minio nke reportera Weru TV kuma Egembe Central Bito Marion Karugi wa Kinyua. Mbunge wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi Susan Mwindu na ameneretie ntoto cia munene wa polisi cioteanĩria maandamano akiwa katibani ete ya Kenya kĩhoto maandamano kwa twika batikuthikirwa. Mwindu ugĩte akariandĩki ba nteto kumanĩra kwa nyamarua nĩ thirikari. Muthenya we munthi atindite gĩcigo mbunge gĩcuke gamba ng'ombe kũnenkanĩra cheki wandia magumoni wandia mugwena kũrĩkĩria mbarĩ cia ndagani wandia karingani. Mubunge Susan Ngũgwa Mwindu ariuga Kenya bari na aki na nkinya gĩoto gĩa gĩgatiba gĩa kwandamana akagita karabata gũkenwa imantu. Katiba yetu ya Kenya, katiba yetu ira twathirine na thinene muno tukimiamendi kumera yare atene twameamendi yena nyoto thingataga tabura mukristo athingata Biblia tabura murembo rukira ithamira yake ugwa kiona kana gucanura ntundu bwega mu Kenya Biblia yake ikatiba manto ma picketing na kuandamana mare katiba ni kwa Bill of Rights kila mu Kenya na haki ya kuandamana peace free so kanja kwa yagotwera mnda tapiga marufuku maandamano tuangaro the amendment ya katiba. Mwindu augite mama kiorotera munene wa borichi murungamiri Ndangras Kanja nyuma ya kuga gutire maandamano ndeni ya nthiguru ya Kenya akiregana na maandamano manthuke mbithi maramethirito makithina mbere ndeni ya nthiguru ya Kenya. No ngathia rothe katiba ya Kenya yikathako
kana arothe amendment ya katiba tuambe turuthe nyamura turuthe referendum otuike gutie na maandamano kaire mbio Kenya. Kwa hivyo maandamano inakubaliwa na wakubali ye mwananchi nyerua andamane peacefully no titio tuambekorokirie na pinto wamevotera yes watu kama mwananchi mu Kenya ena haki ya kuandamanira beterwa tisa sawa. Athiete na mbere na kuga gwari tayari kurugama na ndiki bandeto na nkinya kubathetera andiki bandeto bate matumenya ndatira cia tinda nire cia rara na bobe kwa mbere of rights bena haki yao na ndiki bandeto ibetegerwe bandamanaga na manto mega na matho kubatweraga tumenya Kenya yakinya baba tumenya ire tubakura wa ukamenya we anabari bakura wa tuthikaririe ni ukamenya bari bakura wa kawarie mwari waku kawarie muthaka waku andiki bandeto banenkerwe heshima kithirikiria ugite andiki bandeto kabanenkerwe kanya karakari kao na gioto kiao gya kuruta wira kuringana na gigatiba na kuna na bareti bandeto yo rajura Kenya ena nini ena mbanji ya kewera ena jacket ya kewera ena cameras na mtu akamuradha sio ni madharau andiki bandeto bamenyerwe andiki bandeto banenkerwe heshima banenkerwe freedom of practice mantomo mabathomire mubunge uyu bari andamanite na MCA Kithinji Savea wa wandia Magumoni na MCA Njerwe Ng'ara wa wandia Gamba Ng'ombe manjensi gankurigwa mukathi gukethia weshimiwa ma MCA re no ntundu ngomenya mi mutesa gunkethia na mutikethia Njeru no ntuthione tumwaragiriria twere twauga ikora Njeru uyu akangwatia twauga sibitari itena ndawa Njeru akangwatia lakini menge mari bau mara yari na gitekia gavana tamu imwe chuka meanke ko indi bigo kabisa ri kenda mutuika bigo bantu murukia debito yo kende jiona akigerwa tuika debito kumunekera kura mu support mandamu no mandamu ona kwina inya amunekera gitekia debito bigo murenda gitekia gavana abuka igatura chuka guntu kumwene bendi cio thai kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.